Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nagsarsarita dala kay Ignas ken Pangulo Baltasar. Nako na tinaud-udi nga awan ti Rumbeng apagdanagan na maipapan kada Ruben ken Lindon. Nako na napay anasaya at met, numapasyar dati lugar anapanan met idi ti Amada aday di Agila. Idi sabali abangir, mas daaw dadayana ken Celia. Idi ibaga ni Baket Ansing ngagpartida iti 10 ababoy. Ngem saan gayam apudpud no ababoy ti partyenda. No diket 10 adadakkel a piggy bank. Iti daytamot lagun daway. Magagaran launay ni Doña Dolores ang makagtang iti Amerika. Ken tapno maliklikan dapayan ti posible nga eraraot da Ruben ken Lindon. Kabayatan na. Agsarsarita dalyon ken Ansing iti pagbaludan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Kunag no di ka nagpakita pa'y kanyak, Ansing. Ay na, madlaw akadibdigos na. Nagtaer alalaki. Nakaisem kamutlatan na kumitkita kanyak, Ansing. Aqua, how are you, Leon? Nasaya atak matlata, Ansing. Sika, kumusta ka maten? Ay, nasaya at agmutakasken ka, Leon. Ay, gaya, napatag ti ibagakken ka. Anya dayta, Ansing. Ay, amom, dakkel tinamnamam ang makaruwar diti pagbaludan. Anya? Ay na, nalaing dagiti abogadong anangadal iti kasum. Nakunada kanyak, ada namnamam ang makaruwar diti pagbaludan. Oh, maragsakan na kiti daytang imbagam, Ansing. Ay na, maragsakan nakmutan nakakita ken ka. Ay, maragsakan nakmut. Kaputa, makaruwar kan iti kabita na panawin. Ansing, agyaman ak unay titulong mo. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ar-aramidak daytoy. Gaputa. Gaputan niya, Ansing. Gaputa. Ha? Jak maawatan tinya rasaas mo, Ansing. Ulit man. Ako jak mabalinan nga ulitin. Mabayin ako. Anyang amin jay niya rasaas mo, ajak na awatan. Ako nak. Nag-cute ka, Leon. Kaslasa na day tatituno timbagam kanya kitay. Ay, ala, di mo latan ni kaskaso, day jay, Leon. Madlaw, madandanagan ka. Sinay? Apay ka di, anak ko. Tatang, madandanagan iti posible ang mapasamak. Anya dayta, ama pasamak. Iti iraraot dalindon kan Ruben iti grupo ni Fortesa. Anya? Itapay lang, makarik na akon iti panagdanag, tatang. No kumaadapan na kabalin na, saan dalaangan arumaot pa'y iti grupo ni Fortesa. Sinay? Diyak kayat ang maisagmak ti lalaking ay ayatak, tatang. At dadapay la dito'y tribo. Ngam nakaroon ti panagdanag ko. Lukas pangarigan, tamakarwara kun dito'y pagbaludan. Bigbigak da ito'y nga utang ko na imbag-anakam, Ansing. Inig ka, mamdi. Dakulap ko, Leon. Wan, Ansing. Idapay lang. Agyaman akon kan ka.
Ay na, nagbara tidakulap mo. Leon, kasla, maura man ti pusok. Ay, tidakulap ko. Ansing, Apay ka di, Leon. Ada iba ka? iya sidag mo ti rupam kanyak, ansing. Agkanak samatan ni Leon. Iya sidag mo ti rupam kanyak. Sige, Leon. Aday tan. Naya sidag kon ti rupa. Mabit lang ha. Di mo pa igargaraw ti rupam. Uwan. Leon. Ikatek tirugit iti rupam. Konak no agkanak. Ang damot kaya marugit iti rupak. Sika talaga. Anay ko. Apay akilidal mo ti bakrang ko, ansing. Anya kamutun. Kagurgura kan, Leon. Anya ti madingay naramid ko kan ka. Taapay akagura nakmeten, ansing. Basta, hagawid akon. Kagurgura kan. Anya nga tati madingay naramid ko kinyansing. Apay aginuranak. Pinanawan nakmatlatan. Awan ti amok ang makagapo, no apay aginuranak. Nakamisut api manaw. Sapay la kuma, taulitan ng tupay ti umay sumarong karkanyak dito'y pagbaludan. Apay akas to'y tiriknak. Kanayon kumeten apat padaanan tiyo umay na. Maragrag sa kanak tunggal makitak ni Anselma. Nagbiit ti panang sarungkar mo kan ni tatalyon iti pagbaludan. Ante Ansing. Wan ngagpay manang. Itaman pa'y ang nagbiit kasi marungkar. Rimwar ka dagos manipod iti visiting area. Gimura, Celia, Diana. Ha? Anya? Ginuram ni tatalyon, Auntie? Anya ti makagapo? Ay, hanggang sana pudpud no agura. No di kat joke only. Tapno kanayon nakapanunutan. Anya? Kapay idi. Gimuraak. Tapno agpanunot. Nganya ti gimuraak kan kuana. Sika at talaga manang Ansing. Kinapudno na. Jak mailadawan ti ragsak ko. Itay pinatputan na tinakulap ko. Ha? Nya? Kasla makurkuryente tintero abagik. Idi pinatputan na tinakulap ko. Jak amo daramideg. Kasla kayat ko tagpokaw. Anya kumangay ti ipukaw mo manang Ansing. Agpukaw akiti. Darna! Apay ngay adar na, Auntie. Ta kasla ti mayab ti kararwak. Idi pinatputan na tinakulap ko. Anya? Para! Isardang mo tilugan, Diana. Apay, Auntie. Basta isardang mo tilugan. Wen, Auntie. Apay ngay pasardang mo tilugan. Bumabaak. Umuna kayo nga gawid. At dabit nagasak dito'y sentro. O sige, Auntie. Naulimot-mot dito'y balay ko. Napananda ignas nga takan na Ruben. Nagrugit pa yan dito arubayan. Nagado ti na iwara abulong ti kayo. At damot kit ditulbek ko.
Tulbag akong tiri daw. Ni, saan mo't gaya manakalak? Ay, sumre ka kun. Kaya't ko ti uminom iti danum, tamawawa ka nagnag na nga imay dit. Ha? At talalaki anak kainda iti sofa. Aguro-urok pa yan tawanan bain. Sino day tao? Ay, kanya tararamidan na dito balay ko. Ay, asigak man. Nakutong alalaki. Ngamdakkel ti tiyan na. Naglampong. Kanlangan na ti saan ngagdigdigus. Ay, dakis lakit di dahi a tao. Ay man, inakalaan di shotgun ko ijay silid ko. Uy, agreeing ka. Agreeing ka, kunak. Sino ka? Shotgun! May sasaludsod. May samatasong ba? Sino ka? Siyak ni Unyol! Apong! Gayam ko ni Tata Ignas! Nagluko kan! Apay ngay nawagan na kita, Apong! Nahana ko na kuma! Apay nga mamom ni Ignas! Dumgag ka na yung bag, nana! Ibabam ko mapay dayta shotgun mo! Mga no, makalbit mo dayta! Katnujak kayat ngay! Pang-asihim, nana! Jak pa'y kayat ti matay! Hala, agsao ka nga rudan, Unyol. Jak magasawa na yung bag! No nakapaturong mat kanyak ti shotgun mo, nana! Basta agsao ka, Unyol! Tiawanan ba inyo, Unyol? Jak nakita, iti madamati ranget iti mansyon. Nalabi tapi manawan iti grupo. Saan nga ta nag-traitor dayjay nga Unyol, hani? Ha? Sa baling amin at talaga ti iwas na sakbay ti gubat. Ipasapol ko katagiti buyod ko dayjay nga Unyol. Kat patayin talangan. Idi pa'y kumangay naramid mo ti kasta, hani. Amo mat a loyal dayjay kin nilindon. Puisit. Amangan no isungag paiso ti nagtraidor iti grupo. Sana makaid na iti kalabas. Akas lagpalpaliiw iti aglawlaw. Iso patayam laengan dayjay at tao. Apaman amakita dagiti buyot mo. Dumngag kayo anaimbag, Ruben, Lindon. Urayan tayo laang ti umno a panawan, nga iraraot tayo iti grupo ni Fortesa. Wen, ang kalignas. Sigurado naka-alerto pala itada, Mr. Fortesa. Husto ka, Ruben. Kumusta mo ti sakam ang napaltugan? Basit lang ti ut-ut amarikriknak. Nasayaat nga ron no kasta, Ruben. Kaslasaanan ang sakit ti saka na napaltugan. Gaputa imuli pa yan iti kayo, ang kalignas. Kasta ka di. Awan ti rumbang apagtanagan nyo kanyak. Anong Lindon, ang kalignas. Kabala kong di bagik. Agkondisyon kayo anaimbag. Gaputal daw laangan ti maururay. At damanan gubat ang mapasamak. Ang kalignas. Saan laangan ada tayo ti Romaot, Lindon, Ruben? Kadwa tayo a Romaot, dagiti man nakigubat iti tribo. Ha? Imadu dagiti buyot ni Fortesa. Saan nyo akabaalan apar makan amin ida? Patsyag, insaganaan na ti gubat ang mapasamak. Apay adi ka mo't nagsao, Unyol. Amang ano, paltugan na kaon. No ibagag tayo ito, nana. Basta ibagam amin kanyak ti may papankan ka. Sigod, buyot na ni Mr. Fortesa. Ha? Kasta gaya, ma'am. Ops! Di mo ikasati shotgun mo, nana. Urayan pa iba't amal pasti pa nang ipalawag ko. Ala, agsao kalat na. Makandawan na nilindon na kaanakan ni Tata Ignas. Anya? Kaanakan ni Ignas ni Lindon?
Wen, nana, agkabsat na Ruben kan Lindon. Agsasao ka di iti pudno, unyol. Wen, nana, kinapudno na. Agnanaid pa yan dito'y balay mo ni Lindon. Saan da pa nagsubli dito'y? Oh my gosh! Kasanuan na pasamak dayta. Dumngag kayo anay bag. Nana, isalay-say ko ti amin. Kastagayam tinapasamak, unyol. Wen, nanansing. Hangam, apay nga mong tinagan ko. Magmangag ko kada Tata Ignas, nagsasauda. Madakdakamat da tinagan mo, nana. Anya? Iso di mo ni paturong kanyak ti paltog mo, nanansing. Saan ako nadag sa tao? Nagbalbaliw ako. No kaya't mo, aramitan naklaang nga nababaunan. Ha? Kaya't mo tagbali na babaunan, unyol? Wen, nana, kaya't ko launay. Basta di nagpapanawin dito yung balay mo. Gaputawanan ti papanak. Sige, mayata kun ngagbalin ka babaunan. Agyamanak, nana. Ala, ingka nga rod agdalo si TCR, tanagang sag TCR yo, lalaki. Wen, nanansing. Kunakon ket, ani Lindon dyan nakitak idi amagmagna. Sa anak pa yan nabartek iti dahi di pa naginumi iti arak ni Ignas. Kunamot iti kanyak ni Ignas, ani Ruben tinakitak, saan ket ani Lindon. Nabayag gaya mun ngagna na diti balay ko ni Lindon. Inlimod la kanyak ni Ignas ti amin. Hangam, nakaskas daaw. Jak namnamaen nga agkabsat gayam da Lindon ken Ruben. Kaanakan gayam ida ni Ignas. Tuyan ti kapem, nanansing. Agyaman nak, unyol. At di pa iparamid mo kanyak, nanansing. Amom dagluto. Amok, nanansing. Kabisadok tagluto. Gabuta may sagbot la para luto ni Mr. Portisa. Ala, ingka nga ron agluto iti kadanta. Mabisinak, unyol. Areglado, nanansing. Senyorita, itay pa'y asimangpot ni Manang Ansing. Ngam apay asaan ang matagtagari? Wen ngak paiso, Manang Celia. Nagliday mo't ita ni Auntie Ansing. Anya nga tati napasamak kan kuana. Nakatugaw mo't latan nga agpampanunot. Kasaritak man kit di. Amang nga na pagparparikutan na. Nasaysaya at pa'y senyorita. Nalabit nga adang agpaiso. O sige, sikapay lati makaamo dito yung kusina, Manang Celia. Inak kasaritan ni Auntie Ansing. Sa bagay, mawatak ni Ignas no inlimod na ti amin. Ay, una yun dahi ti apakasaritaan ti biyag da Ruben kan Lindon. Jak namnamaan dahi ti napasama. Auntie Ansing! Ay, Lindon! Ha? Nakiktot ka, Auntie Ansing? Apay nga'y balikas mo tinagan ni Lindon. Ay, kwa. Ay, agpampanunot ak lang amin. Itay masidag ka. Iso naklaatak. Diana. Anya? Ngam, apay ibalikas mo tinagan ni Lindon. Rinaribok nakakadiday jay at tao. Ibaga nga ta ni Bakit Ansing nga agkabsat da Lindon ken Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.